PGR VGR along aron repen ke do kiche tu phan tharle vek nang ji pu pen penan asong ja po song ja pi tum chi song lo alang tum ka chi song kar biang long ra theklong prong lo ka chi song asong ja po song ja pi do an phan stami chorolo la pen ithelam kar biang long rat do an kachin dam nang yabang ke lalo je inut bang hini etum PGR VGR along aron repen ke do ke che tum phan APSLC party tum ke chikroi dun de puta inut bang hini etum social media long lam the ka pangjar do lasi a hok per lam bang ke PGR VGR arlo aron repen ki do ki che tum phan tharle nang ji lapen tharle una jokong do pu komat lo kar biang lo rat phan ki than hala bangke hala APSC phan kalikalang kaneng je asong japo song japitum mon thinang jela 2016 aprang pen niltum APSC amai phua ki hai jai kathar ke rat phan awareness pi bom lo than bom lo PGR VGR puthak sitame lapen wang bom si 2016 aning kan ke kar biang lo autonomous council fan penong lor pen isi arsik jit pen PGR VGR arlo aron re pen ki to ki che tum phan tharle vek nang jipu a memorandum tame ki pi chenglo ja ka thara ka hai pan se alangli hala soning kan pen memorandum submit si APSLC song pen adharna ke do tin areli ke do tin dame nil tum chi song bom dam bom lo wang bom lo west karbiang long stamin tum armu chieng tame do la so putha tapela song thak se dak east karbiang long stamin tum tharna long stamin tum batai lo nin kan ge pon lapen tharli una jokong dup pu samin nili jok sitame je ai ka thara ki hai nang ge tham pe na bo se ka chini lapen nili ka chinda mateng polong te karbiang long arat PGR VGR arlo ki do ki che tuhan tharle un aja kong do puke alangli henlo pusirat chini lage sinut bahani la BJP a supporter tumbang laga mithang political alle phan ratum an nge pidok de je phan kani thap kani prudo labang ke tum chini sita klar dak lo lage nanglu tum ta ri tarli tame thekdam longji nangli nangkar jualam lalo kachisong non hejong kachisong lake non pen chiklo jon tai walang di alang tum chisong lo pen kedam tang ning kan pen chisong lo non labang so alam chinisi kachisong una jakong do pen kachisong arats do pu chinisi choche jun je pen songja po songja pi tum hunger strike do lo raso kachisong pen apot di laso kachi song pen ajok Assam government la pen karbing lo termas council latum Guwahati arong supielong latum chingki jithan pidolo laso puthak la pendet kedam tang tarik ko rasir kep dakar beng lo termas council la pen kachi song japo song japi tum pen dak chingki jithan lo la longni ka chingki ka jithan dam alam puthak ni le jokta social media long tame long dun lo lapen hala arlo ka chingki abang phu bang pi pens tame chingki than long lo chingki than dam at pen nili ison soni alam kilin dam pen kangsior dam pen kelong dam alam the ning arlo alam like opinion nili non nangli thengno mate social media thengno le ka chipi kang tung kala halo Karbiang long autonomous council pen lapen kachisong song japo song japi tum pen parnisi taring ko rasir kap ching wai that pen alam isi hini pen apu appoint amukha ke long dam ke nikre pho philo polong te ke tharle asai pang chengbo
ke tharle asai ka pangcheng bang kalake angdeng duji pusi pu face wise lapen CM aki hai sami sialam ko kani yedo court along PGR along le veglo pu ala isi gadget notification bang original document bang court long submit nang pu athe court tumke original document si nang hangji pen langji pu si pu alang li pencil lai kanin jelo la si nikre pho aphilo polong te la government hem governmental ason anke government of property an man ke tharle asai bang pangcheng gon po la hadak chot kalilo railway kung ke do la pen ke irrigation department government along le long ke do an ke tharle asai pangcheng po bosi lambang e tum arji long sita la so putha nilihin pen karbiang long ra phan nili ke chinia teng pen ke chithana mang tunga lam te kel halo nikre pho aphilo polonte la government a hemdo ana bangke tharle ponpo nil na le phane selam arjula kopia thesi nikre pho philo polonte government asai heman school hem ponon bank ponon medical sub center ponon anganwadi school hai hui ponon kopia phan lo lai hui karbinglo termas council pen ke tharle ponpo ke halen Karbiang Laut Mas Council CM alangli kaning je ponateng pulutang te PGR alo bangke office punon kaprek la government pen kipi ahor mu ana bangke hai ke bilong le lo pusi tharle pon nangji pusi kipu pon andi a ortho bangelalo a meaning bangelalo non phelang pialong halada government asahem an ke tharle ji bangkela ke halake PGR alo kidu pena potsi lahai government asondo anta government property do anda ke tharle asai pangcheng po kali magala lake PGR along le alo kidu pena potsi lake ke tharle ji pangcheng po tangte itum ke chinam nangi bangkel halo hala aron re pen kidu akichi tum haldak ahem ga chikim pro atum ke halake PGR along si kidu kalipu pang tek daluma Karbing Laut Mas Council tum ke theduma question jongsi la government asai hemdo anta hadak PGR lo kidu pena posi tharli po pulangte hala dak PGR lo la so government hem ki kim pro adung arai kidu akiche tum do andon suri hini ne suse hala tumta PGR lo ke pang tek unang je polo sida nona bangke hala aron re ben kidwa kiche tum han ke tharle ji bangke court pen high court Guwahati high court pen lamrai longnangji awardik longnangji je lake PGR lo pu klar dak longnang lang lana phisi ke tharle ji phan pangcheng pu angdeng sinon ne kida la puna ba government hem sai hem mangel ke PGR ahemlo PGR arlo si kidwa hemlo pu pena potsi tharle una jokong ke do sita aron re pen ki do ki che tum phan mangke ka tharle una jokong avedar council long kopia pot di nali bujilo ke di hal ke PGR lo pang thekun la government hem mangke sita ki che tum mang pang thekun e la sila ke combination do la sila so ting polodang te BJP ke chari Karbing Laut Mas Council ke chari songjapi tum PGR long ke tharle ji phan patum anning hang he lapen claim pusi ni le chichada CM Dr. Tuliram Rongha ke hai pulo la dak kopi posi aprang meta eviction sedat ma pulotang te dak subjudice mate PIL case do possible laso PIL case high court long do ko posi dak eviction long le rek possible ba eviction long le dat lo possible sub thak nang le pisi pujin subjudice kido Karbing Laut Mas Council phan bang farok ki thomra bang pharo thomra thongkaro ser ke patu bang pharo ki thomra bang don pharo ki thomra don thongkaro ser ke patu aphansi dak bang ki stay order bang ki pi non PGR long ka ji song hanga start ke do sita me
high court long subjudice do buke chini lo latum bangke lake CM ke hamata ningjelo sen non ka chisong bangke hala subjudice ki do tumpen bade pen la subjudice kawe stay order kilong le tum phan ki pipe tum phan tharle vek nang ji pusi chisong loge dak don ko an don suri ni se don suri hini se polong te hala don suri sira don pharo pho tum han eviction de tha prangsi di eviction de tha hala to han eviction nang ji pu joine si dak chuchi junje pen chi songlo court long subjudice do puke chini lo hala tum han ke don pharo thama tum han ke sitala ake ong pi tum ka velang ke tang te copy polo hala to han eviction si de kente alama ke lalu pen kachi songa songja pun ta lasika demand ha ki cheng pen dak emek pen theglok le tik tak eviction bang emek pen theglok le tik tak bang ke thothe posi chi songlo ta sikar biang lo ra chi chini lo lage tangte hala don thongke don pharu ke thomra thongke bra sirke batum ke non PIL case high court long pidet pulo latuma phan ke eviction un elomala kar benglong rat phanang li pisi paklar je klar tak kar benglo termas council atum court bhanse chart chunglo kichina mateng bolong the de nonale na art julo la tuman eviction iluma supreme court pen howang ke long tanglo PGR VGR lo kido arun re pen kido tum phan ke tharle un po howang me dolo non ke high court phanse chart chungro il tum ke china nahi bangel halo supreme court se ke ma high court se ke thelo halata itum ka matha dam ni alam dola to lase amu het ni dipulo la bang pharo thon han badena ta akki ong pi than po people thale idat ke non bang ke original a document bang ke court long submit nang ji pusi CM ke ha bang ning jai grong lo lalo polo nangte dake document avi pusi CM chief advisor Elvin Terona ki hai pen ari sang hotum Meghalaya arong supilong tari tarlib damlo pen hal London an me ke damlo lak pil kep susi atangka khorcha lo laso a document ki dam phan nang le rock pen kar biara than bil ga than ke a document long le det lo pusi ki pu la panar chi ki dinga document long le det lo ha a document long det lo pusi ki pu sei tum pini thek dam lo xerox copy bang long lo social media abithel ju prelo sida original document ko na logo kang bu choke kar bianglo termas council atum jong si patu tit anu kapre komar lo patu langke athi xerox copy bang ke original document ki do ben posi xerox ke bang lo ke di sita CM ki hai bang ke original document submit long nangji lasi hala original document submit ma submit me bang ke la ka upload si tuman ethanbo la parta PGR VGR amen benjong si thali un e bustami sik sidul aruna jakom nge thali un gente PGR VGR pen alam the pen aparta sik sidul se jakom nge thela sik sidul ke tumhan along le phelang kerai kom je phansi bang to han jakong nang pipa me sik sidul rating men thali plot noy halalo ke nangi kente lasi non la so ka chingwa yalong la long ni ka chingwa yalong abang pen nili jungjung pen de ko mane aning na oi ta himene ko mane ko pene akama tha ta na akama tha misunderstanding na matha ta himene sitame kar biang lo ra ta phan nili ning ar lo la nili ke chok chidu bute nili phanang paking do no labang nili arjuji sita non amat nili ke charda ma the alam the bang ke lalo kar biang lo termas council tum eviction claim hai he lapin claim clay pusini le chi chardam non la government asai hem kapiru toransi hi wungchom hi pinde penansi mars achiklo an february chiklo an mars february an pele rokpo february mars an pele rokpo la philo batil tum chinilo assembly election ang lelo code of conduct lagi pologe code of conduct nang lagi lo polodang te rat phan ko pilo thanjige itum nong code of conduct nang do kwaklo la pusi election data phisi hala bang tharle pu isialam the bang ke face wise pumati di ke tharli ji hala face wise bang ke la election aprang bang ke petang chit pu
इनके फेस 2 bang ke no ka do wen thali pon pu be di thali pon pu be ta hala ke election part date nang lang pu ke election part date lo polon te kopi tang claim ni la ka arnam si jini lo ta ben rat long si jakong do lo la ke sita me se me di ni lik budai man ke rada tum aning ke hanga bang ke la ke election part date le ke thali nahi kali non thali nang pu la pen non thale vek nang pu emik pen prap jin pen thar emik pen thek lok nang pu jo nis ka chi song e mati la sila so ka chi song along itum chini ning duk me melo itum akorte lo itum nok be lo thangcho sang ho ke apran dam nang ju lo areng au hu kisot na dopi khang jang lo la sila ma hadam nang ji la lo la sia tum heta nil tum hadak adiman pele dam lo sartum pen ka do opposition party do an pen tade akhir gogo ya tum patumi dak PGR VGR along nang pale labang so puthak pinang ana tum dak controversy do alang litum dak political advantage ka chuan sikewang po lasi so puthak nang li rar phan pise paklar ji political advantage en tami majok ke en tami ta commission hale enon buba atumi opposition party do an ke wang pen alam the ke long dun ke la hello je illegal encroacher tum anaphan bangke PGR VGR ar lodet kalilo illegal encroacher tum anaphan ke lage thali nang ji busin ngelo kende kopia ke heno dolang la pen ko khilo goya ke hai ke hala phangcho hemlong kaning je de kan lasi kar bitum ka ching thoria phan kar bitum ka ching thoria phan ke lage utoro master long nang ji hala sigani te kan la pen hala ka chuwai jui a hema sor tum phan kirap tami pajor te kanglo la parta osuma bang plido inut also hon ke alang lisi chi chak te kang datlo je lok pacharlia ang dinga bangke ko not I school mak pidun ji pidunon lake alang li hin pensi khorcha do anta pidet pu bosi lam chak chi pidi kang do loge media thenu sikani yelo laga ke mi phano ke di a political advantage en dami ta akimi phanang po sa a political advantage en pen rat sum tro advantage bang enang ni jungjung aphan bang enang ni rat advantage bang ke en melo ko mayakta oh lasi atumi nang kahumri bang ke lake negative ave lake positive result kar biang lora da phan lapen la solong pinang ana rar tum kaning je do nang litum APHLC amai phulo jai kathar akai lang lita ladak dodun ko congress lapen kaprek tum wang toy hod alang li pen si wang rapet si so puthak pedang ana tum pulo latum ta APHLC tum ta congress long tong dokok ma lapen mate latum combine tong doma puta kaning je don athema dak congress do CPML do pen kaprek AP dang litum APHLC pen do lo lapen ke ladak ASDC tum ta do pusi pula hai si so puthak nang li pisi puji ke kisung hut ke kisung katora hut ke lake party la mangbelo ahok lo party ga men chidu reblo sita rada kisung di ise a common ise a kosano pio alam thelong bangke lake nang akik na kilok kachijong ja por kalilo kachisong un hut non keroni long phelang pilong di lapuson ahir ing tangrak kachisong hut ke nang congress nang BJP nang APHLC nang ASDC bu chapang thekun moda chapang thekuni laki kar biarat inglongarat inglong akhei phan kaching hon atum ansi wang lo laki non BJP long ke do akar biatum ainglongarat atum akhe ching hon du kente halak ki japona song japo tum se ching hon te thechot ke arar tuman ke ching hon du laposi apora ting pen alani tum ning chelarji lasi non APHLC tumbang congressman congressman BJP pene CPML pen bako pane a party tum ben chelang rapet lake thang dak kahino impression ave langdam polong te okhelo goya ki hai tuma party de lake penelo regional party de la sonsa do lang regional party to same non ke atumi bangke congress a party ben sedami bangda ki du ki sung nang thailong se bang na humri lo akemi alam sininge tikang lo lake itu make hinu bu tum puda mune akemi konan mahala ke itu make me basi punai
la solam la penil tum episode se party ke non ben ke lo episode se da kar benglong ka mahana ke thek pensi kar bia ke bhanse chi song pilo inglong ra bhanse chi song pilo lagi piniar nian ta ing tangkrins dola lalo lalu la si mohet jong nangli kening jepon da council atum ke PGR vijara bangke eviction se ba la da ke tharli le pusi nangli pulo setame matiyong a cheklo ni phaing kora ser kebar ni dak dipu abar tum kan craft center along kachingwai ho CM Dr. Tuliram Rongha ke hai kapang dak kona teng pulo tangte ni phai thong kep pena bangke hadak eviction ja phan notice pa bon pon pu pusipu interesting lagi tangte nangli alang notice pa bon lu pulo tangte tharli vek pu pusi ra tum ta ningche thelo pa nili tuman ta sonse matha nangli pisi puji la solam ke hedi make chu hudle lang ki dung du na som na tha di ka make a pic clip ye phan alang li hem ta me chu delo lang dung an si penang ke ki jok long mo ke di kar bi a khe atuman a sentiment bang ke non man eviction se polong de copy pone la swang ding an si delo sa hal so sentiment bang ka pic clip ye phan si notice bang kai sulo oh ki claim bang ching lo ke yo la so notice ka last time ka ching bai khusita hala su sik a hiring tang mu chotla ki ching le hiring tang mu cholo su ke how say a hiring tang lo ke di ing tang te pu ne lo hala su tam all party dak ching lo pesi meeting dolo ever tom long di fulong hala su notice pu notice apilo kente itum kar binga tor mas kung secretary ben na lo ka du dak photo ko chothara thegong lo kente itum la sala notice pijar pini ani tum eviction theklong ma theklong le non ta la so notice ki pi pena posi hala don farg thom su se tum ke high court long ke dam avar sailong tholaklo similarly non seta la so notice ki pi pena pot hala don faro don suri hini su se tum bang angko court long dam su se la so PIL pi dam tu po stay order hang dam thuli po non la bang pharu thom so se chot no PIL ki pi pena pot stay order ke long pena pot ko ana ki sung chi tong loi tum no hala bang suri don suri isi hini tum bang ko PIL pi dam thuli po ha stay order ke kam chot le phul ke oh la se asu notice ki bigala ke hala so ki che tum phan la beni stay order ka pelong je phan isa var sa ki tho hala su pena pot non VGR dak kharo khat homostier lo hala tum ta same lo a formula ke apply po engka nang court alam nang ka chong hong lo polo te hedi la so ning kan ga lo ning kan photrok aphida eviction unjimon ema court alam right kang hong polo tang te la si no bang ke la lo 6 sidula jakong chihar jaksi eviction that milo lagi la pen supreme court alam right en pamesi house of jakong pen claim that milo lagi kar benglo ton mas council tum jong sening hang polong de hil to mai puja ka tharning je loke APSC jakong ke wang arni pen ke eviction claim piji pusi ning je loke scarbial anglong rat non alang le fasting hong prong alang le mentu si ka haima lasi karbiang long rat do anam at tum phani le chunre gang tung lalo ilu tum manghunang ni nona por reset pen situm ken kam chi yorang ji banang ke pilua lung itum ludunang ni lape non kasi song asong japo song japi itum aphanda mi churolo jat ponal alang chi song lo but still am ni liam ko ningwang le lo denon kani yang tung mang halo le song rong phara ki hai alang li aning oche tahi mene sta ithela mang ni lidak ala alang li phan lam ke voidun pu ke kali sta alang li chini pu sinili mathalo la salam bena po mane ala tarik ko rasir kep ta kachingwai pen hong ke bar media thing alang li kaning je sialam do je pini pen ke non pen kel bang so ka chi song bena jok pu la so ka chi song bena jok si asamang kang pi pero the amuni tum karbi tum do karbi tum ing tang rak punang chini la so ka chi song bena jok pu si alang li kaning je karbi hanang chini ke la bang so ka chi song bena jok si karbi hanang chini asamang kang pi ke pu sa alang li kaning je la so la so kaning je long bang alang li sab so kek chat lo pu si ni li bang mathadam al the mang ke la halo karbi tum hanon bena chini kali
เมื่อที่อิตุมสิกับพรังเด็กเทจอดแล้วสิอาซัมไอ history อินุกเทคสารบะบิสนูราบะอินโนไรเตอร์อลังลิเกการเบียตุมฮันก็อาซัมโคลัมบัสปุสิกินนังกิเอโรนังตอกปีอังโลละกินอนเป็นนังชินีนอนเซงชินีเป็นตัวฮัลโหลสุดอิตุมพันอาซัมโคลัมบัสปุนังปุเป้เกวังเจงอาเคอาซัมมาลองปุนังปุเป้อาพรังมัสนังชินีอิตุมพันtapi itu lang dam polo te thekdam long ji 1925 pensi karbiya tum alama ki karbiya lam pen ingraji alam de adik sinir tami ke klang arling alam pen ingraji alam hai alam la hedi hala 1925 pensi tum alama ki ke nang kang chu pang cheng tani ko sonsi karbi tum hanon si ka chin lang polang li kan ning jelo mala bang sapsu mon thi dam mi alam si non pen le karbi hanang chini kali aprang pen tai tu hanang chini lo solang do pini solang do rat phan kar pini asam angkang pi tum ta sitami ituma khedum bang pe prang lu ne theda ke the ka tum hang ka chini tum phan rung ing tung te dep mane ko sono pi ho ang hoi ka chithi bang pe the mona ituma kar bi jum na son do ho bang komane lam ning jilo pol de kosom se hala phan lam bang ki pudun tot long jima kosom si ka pakkik dun lang ma hala se ma tha jot sa hala sum ni ning jilo polong te ko kamunthi udun ka chini pen di ki kroi dun pola bang aveda non he jong atumi phelang pielong pen hadak pene ka chewojui phangcho han me tum gedam unhut isi hini a video bang ke jai kathara ki hai kaniala pu edit chat amat social media lo plot amat comment mangke BJP pena BJP to mat se khara junda comment ki pilang le phan ki pido BJP kar bi tum penang anu tumba ki ongdung gali penang anu tumba lasi amu heta ni ki cheng ma salam nang je jai kathara phan ki pu koson lo PGR vijaro ek ekson ning hang he laso sar bura phan pulo adhaw tumba jundak pen kan yela ing hopen ni babading tungte ta alangli tum phani nonangli chat nangli a channel hopen ka chunri gang tungal halo jai ke thar komat ma puni liamu ki cheng hanang jalo PGR vijara long tharle un aja kong do puke jai ke thar si rapan gyan ki pi chenglo la so gyan ke long pena posi murid ma jakong long lo ka chisong jakong non PGR vijara long non hejong la hangar sar ki do ta halaso ki chinia jakong mi do undo chini ne posonde do un ideji polo do a hedeji polo lasi gyanang ki pia bang fan di gyanang ki pia bang fan ka chi khinde to wan ki peklang afan kelang silet ke lake ami thang aking ti ka chi chora son lage lalo lasi nilikar biang long rar phang ke thalang tung ke la halo non la PGR vijara long non MLA election ke eviction de jibu bang ke la ke ning thenang ne tapen MLA election office ta me eviction de jibu bang ke ning thenang ne BJP sarkar do tik la claim un e la ke a hokalam la ke claim un e jong simor ni si ba la MLA election nang le le pra eviction det polotang te nang le hen ban pisu puji eviction det lo polong te karbiang lo termas council ke chari atum ana phan mera lexi pg mera lexi pg athela ke komane jungjung ale gali laki kheyale laki khe ki jong an le laki PGR vijr long dak di ki che tum ki ong na dim lo PGR vijr long ki visama ta harau khat di da ki che tum dan eviction la po aron ri bing to han eviction la po laki te APS se party ben la lo kente ki claim ta la tuhan eviction angi voter list men amening thaning ta lasi claim lo kente lasi jongsi non ke do BJP sarkar se la pi un det claim un det lo bolo de mera lek pi ipo alang thon anong pe thepo a hokla mo lage party lamang belo lage la patumi apor ASDC asong atum pherangkia mai phalo labangso pherangkia mai ke pha hot alang le tum kaning je pon jai kathar ake haike haladak PGR la pen VGR long ke do government asai hem an ke kathar le je long chedon don de mate tharle nang ne pusigi pu lasi alang le tum pulo jong si tharle nang ne pulo tang te la ke eviction ka chedon don de lo puta karbok do ba ki pu pon do sila so putak ahok pet pentong eviction nang ne putong ake hai jai kathar ki pu ikma nang le pisi than je laso putak nili thi hek pen na pachini gang tung
rata phan pachini ngang tunggela lo hadak PGR arlo kido tribal akhe mati inglo akhe tum damido si tribal akhe tum hon mangke eviction se da chok pu aron long ke tokdo lapen tribal akhe tum inglo akhe tum a welfare phan kaching thur kirengje phan a hormudu anke phalang no ni da chok pusi aron long ki tokdo nona bangke hadak ang tan men ki bang ki chetum han thale edlo polongte hadak ki do inglo akhe tum hadak lai hui school punon bank punon pene anganwadi asai hem punon lai dai tum inglo akhe tum joy ki buge lasil la son aron long ki tokdo aron long ki tokdo alam thesi jay ke tharak ke hai ke kaning jelo tang te hat dak PGR arlo kido inglo akhe tum kaching thoria phan thali nang ni phalang no nang ni pukan ngidun ke akahing nuloma halabang ESDC dum matha danang yi lasi non ka chi song tum ta government hem thali non pu phan ka chi song gali aron riben ki do ki chet hon thali vek nang gi pu phan ka chi song lapen APS tum pinier ni tala ka chi song